omnyama washada ngesilungu wafaka izinto kuphela ngesintu awukashadi ithoka lakho alazi ukuthi ushadile idlozi lakho alazi ukuthi ushadile isithunywa sakho asazi ukuthi ushadile ngesintu ukushada ukuthela umuntu ngenyongo ngiyakuzwa baba yiko lokhu important abantu kumele bakwazi kumele futhi if ukhipha amalobolo hafa ukaqedi umuntu wakho angashona uba yinkinga labafuna bakubo bayamthatha bamngcwabe bathi awukamcedi usise wethu so akabe idlozi la ekhaya umuntu ongakahlatshelwa akathelwe ngenyongo abamazi baphansi akakwazi ukuthi abuye azokhulisa abantwana kulo mthahlane besinawo lapha no kumele before abuya kumele bamazi kumele bamhlabene eqala noma ngasekho abantu abaningi vele bahlaba bangasekho bahlaba sebayizalukazi kumele ahlatshelwe bese abantwana bakho abakhona ukushada bahlabe wena ungakahlabi Ay baba ngiyakuzwa ngiyabonga kakhulu baba isikhathi sakho yazini indaba lena sobuye sikhulume kahle futhi ngiyabonga kakhulu baba uvusi isikhathi sakho sithemba ukuthi ababukeli emakhaya bazoyizwa le ndaba bayi-understand bayimamele hayi siyabonga kunjalo baba sibonga kakhulu baba thank you Mr. Mabunda next time thokoza baba thokozani bogogo hayi mina ngimangele bengingazi ukuthi ngesindebele kunje asazi themba ukuthi khona ukufundile ngithemba ukuthi wakho umuzi uzovuka namhlanje cela usubscribe kule channel ingoma yeza TV ngoba kukhulu sazokuzwa njoba sikhuluma ngesindebele sisazokhuluma futhi ngesitswana sikhulume ngesisuthu sikhulume ngesizulu singenelele kulezi zinto lezi zokuhlanganisa abantu zemishado cela ukuthi usubscribe mangabe kwaka subscribe mangabe subscribe ile ngiyabonga kakhulu igama lami uVusi Mabunda umhlaba Mabunda omuhla kacala umuntu ubheka bonke abamcalayo igojana lamanzi uVusi muzo Vusi imizi amanye amadoda ngitholakala eJimmiston eGoli ku 0849729634 0849729634 mawufuna amanamba kaBaba uVusi ngizocela ukuthi ungishayele mina ngoba asikhohliwe ukuthi siwashiye ungishayele and then uzothi mawungishayele bese ngiyakunikeza amanamba kaBaba uVusi ngiyabonga kakhulu thokozana